uNkulunkulu bazalwane. Hallelujah. Njalo kuhle kumnandi kuhlale bukhoneni bakhe. Amen. Yikho esithola khona ukunqoba bazalwane. Kufana lesihlahla bazalwane ungasiquphuna emhlabathini siyafa. Hallelujah. Lathi ungazisuse bukhoneni bakhe uyafa. Hallelujah. Inhlazi mayingekho emanzini la ayilamandla iyafa bazalwane. Fana lathi singasuswe bukhoneni bukaNkulunkulu siyafa. Amen. Inengi lethu bazalwane sifile siyahamba kodwa sifile. Amen. Kulokufa bazalwane ukuthi ukuphila ukuthi siyaphefumula. Uyadla uyaphefumula awulanto oyibonayo empilweni yakho kwakho nje ukudla ulala uvuka udla ulala ivuke. Akusompilo le uJesu athi uzosinika yona. Wathi yena ku John 10 verse 10 Satan is here to steal, to kill and to destroy. Usathane uyasitshontshela impilo bazalane sisale silomzimba nje kodwa sifile sihamba sikhuluma sisidla kodwa sifile. Ngokuthi uJesu weza uzosinika lempilo ephuphumayo. Bazalwane impilo ephuphumayo ile abundance. Impilo ephuphumayo awusweli lutho. Impilo ephuphumayo ile imali ephuphumayo. Hallelujah. Ile health ephuphumayo. Awungeke wakhala ngomzimba wena unoJesu lempilo ephuphumayo. Amen. Awungeke walamba, awungeke waswela. Hallelujah. Impilo ephuphumayo le. Ayifani la leyo mpilo nje. Hallelujah. uNkulunkulu asize bazalwane. Ngiyalibingelela ngelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Mina igama lami ngingu Dr. Moyo. Ngisindisiwe bazalwane. Ngisindisiwe njalo ngiyamthanda uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu engimbone ehamba lami from ngisindiswa ngo1999. Baptizwa ngo1999 kuze kube ngalesi sikhathi uNkulunkulu uhamba lami. Akangikaze ngasuka ebukhoneni bakhe. Angikaze ngathi mina uNkulunkulu angimboni akangisebenzele. Ngimbonile ehamba lami. Njalo uyangisebenzela. Angazi ukuthi ngingaba yini ngaba ngikho ebukhoneni bakhe. Amen. Thanda ukubingelela ikomiti. Thanda ukubingelela lo mfundisi noma engekho. Ngibonga leli thuba engiliphiweyo namhlanje. Amen. Kungayisikho bazalwane ukuthi ngikwenza ngokwenelisa kodwa ungumusa. Babone labo banika leli thuba ubana ngisizoshare ukudla ngomphefumulo. Hallelujah. Sizoshare izwi lika Baba uNkulunkulu. Sathanda abazalwane sibalelayo asibalele ku 1 Kings 3 verse 16 to 28. 1 Kings 3 verse 16 to 28. Ingwadla letimbili teta enkosini tefike tema embikwayo. Lenye yeta yathi Nkosi yami lo mfati lona sihlala naye endlini. Bengibeleke umfana naye akhona sihlala naye. Kuphele emalanga lamathathu lo wami ngimbelekile naye wase uyabeleka. Besisobabili lapha endlini kude lomunye labekhona. Bekungithi sobabili kuphela. Kuthi ebusuku lendvodzana yalomfati yafa ngobe usuke walala etikwayo. Ubeseke uyavuka ekhathini ebusuku wathatha le yami indvodzana lapha eceleni kwami ngesikhathi nengcekukati yakho ngisadumekile wambeka esifubeni sakhe. Wathatha lo wakhe lofile wambeka esifubeni sami. Ngithite ngiyavuka ekuseni ngifuna kumunyisa umfanami ngakhanza afile. Kodwa ngithite ngiyambukisisa nasekusile sekukhanya ngabona ukuthi akusiye lo wami lengimbelekile. Lona lomunye umfati wathi cha lena lephilako yindvodzana yami lena lefile yakho. Kodwa lo mfati wekucala waqinisa wathi cha lena lefile yakho lena lephilako yami. Nako baphinzilitana kanjalo ke embi kwenkosi. Inkosi yathi lona uthi indvodzana yami ngulena lephilako yakho lena lefile. Kanjalo nalona lomunye naye uthi cha
indvodzana yakho ifile lena lephilako yami. Ngako ke inkosi yathi, lethani inkemba. Nembala baletha inkemba enkosini. Yase ikhipha umyalo yathi, qheketani lo mfana lophilako ekhathi ninike lona lomunye lucedu lwanganhlanye nalona lomunye nimnike lucedu lwanganhlanye. Lo mfati longumnikati walomfana wafikelwa yimihelo ngenxa yalomfana wakhe. Wakhuluma enkosini wathi, ngiyacela nkosi yami, mane sale umnika yena lo mfana lophilako, ungambulali. Kodwa lona lomunye wathi, akubede lomthathako kithi sobabili, mhlahleleni ekhathi. Ngako inkosi yase ikhipha isigwebo sayo yathi, thathani lo mfana lophilako nimnike lo mfati wokucala, ningambulali ngobe nguye unina walomfanyana. Sonke sive sema-Israyeli sathi nasiva lesigwebo lesikhishwe inkosi saqalela phansi kuyihlonipha inkosi ngobe sabona kahle ukuthi inekuhlakanipha kwaNkulunkulu ngekuhola nekwehlulela nekulunga. Amen. Amen. Ngendlela umhelo obuhlungu ngakhona bazalwane. Buthongo bunye. Buthongo bunjani lobu bazalwane? Obungakwenza uzulale. Ulale phezulu komntwana. Buthongo bunjani? Ngiyazibuza ngeinkosi uSolomon ukuthi buthongo buni mama? Obungakwenza uzulale, ulale sibili uzikhohlwe, uzugiqike, noma kuyibona lobena ukuthi usanda ubeletha bona labona kuthiwa budiphu. Kulento yokutshelayo ukuthi sokulomntwana eceleni vele ulala nje vele unganyakazi. Buthongo buni? Ngiyeke kulo mama nawe buthongo buni? Obukwenza ulala uzutshintshela umntana bamthatha lokulele. Umuntu uyathatha umntana akho amtshintshe ulele. Buthongo buni bazalwane? Buthongo buni? Hallelujah. Prosperele ku Matthew 13 verse 24 to 30. Matthew 13 verse 24 to 30. Lomunye umfanekiso la ubheka uthi, umbuso welezulu ufanana nendvodza leyahamba yayawuhlanyela inhlanyelo lenhle ensimini yayo. Kepha ebusuku bantfu sebalele bonke, kwefika sitha sayo sahlanyela lukhula emkhathini walamabele. Sesuka sahamba, lathi kube likhule likhaba lithele tithelo kwase kubonakala lukhula. Isebenti talendvodza teta kuyo tathi, Mnumzane, njengoba wawuhlanyele inhlanyelo lenhle ensimini yakho, pho lolukhula luphumaphi? Lendvodza yaphendula yathi, lokho kwentiwa zitha. Tase tiyabuta tithi, uyafuna yini siyeluzuphuna lolukhula? Kodwa yena wathi cha, ngobe nitawuthi niziphuna lukhula kanti senizuphuna nalamabele. Yekelani nje kukhule kokubili ndzawonye kuze kube sikhathi sekuvuna kuvunwe. Nasekuvunwa ngitawutshela labavunako ukuthi babuthe lukhula kuqala balubophe tincumbi kuze kutewushiswa bese ke nibuthela emabele ndzawonye esiteni sami. Amen. Na impendulo bazalwane. Isitha yiso senza abantu belahle. Na buthongo buni. Buthongo obulethwa isitha. Isitha kuthiwa sabuya. Abantu bonke sebelele ebusuku. Hallelujah. Abantu bonke sebelele ebusuku safika sahlanyela ukhula empilweni yomuntu. Hallelujah. Kusebusuku bazalwane. Lapho kulelwe wonke umuntu. Hallelujah. Yibo buthongo bazalwane obabamba laba bafazi bobabili. Isitha sasesifuna ukuhlanyela okwaso. Hallelujah. Kodwa siyabonga bazalwane
ukubana uNkosi Solomon wayelenhlakanipho. uNkosi Solomon waba le discernment. Amen. Waba kwazi ukuthi abuthi singabulala umntwana lo ulimsheyo onguye ozavuma ukuthi akanamhelo walomntwana ophumela abulawa. Hallelujah. Ngiyacela labazalwane sahamba kule intshumayelo namhlanje sihambe sicela inhlakanipho. Uthe senze njalo uSolomon kuthiwa wahlonitshwa uIsrayeli wonke ngenxa yenhlakanipho. Bazalwane siyahamba silale ngisho naseSkristwini. Sivumele isitha ukubana sihlanyele sikuhlanyela. Isitha sithayimela sinaka lapho wena usulele. Isitha siyaletha lobu buthongo engithi buthongo buni. Wahlala nje wangaphise bukhoneni bakho babuNkulunkulu. Indlela isithe sikubulala ngakhona. Manje kuba nzima malapho sokuhlanyelwe ukhula bazalwane ukuthi ubuphatha kanjani. Awungeke wabuchuphuna wabukhipha busabuncane ngoba kuphosa nje kufane bazalwane. Kuyabuya lezi zinto ezingani ziyizibusiso zikababa uNkulunkulu kodwa kulukhula nje luka Sathane. Asiceleni inhlakanipho kubaba uNkulunkulu. uJames uthi khona laba abafuna inhlakanipho kabayicela uNkulunkulu usinikeza nje mahala. We need the spirit of discernment. Lo mhlaba esesiphila kiwo bazalwane umhlaba okhohlakeleyo. Umhlaba oletha izinto sezifana sengathi zinhle zona zilande uzosibulala. Wavumela ukulala, wavumela isitha ubana sihlanyele ukhula. Bathi bona kakukhule lokhula ngoba ungakuquphuna ukuncane usungakhipha lamabele. Kuphila njani imumbu uphila ube njani ugcwele lokhula ngoba nango phela sokucompetela ukudla beagriculture bayatsho ukubana ama weeds they compete with the proper crop. Yikuthola ukuthi icrop yakho ikhula ke isicakile ayisatholi lokudla okwanele bazalwane. Savumela ubani Sathane isitha sihlanyele lolukhula. Uzalulinda lukhule. But ulapho ulindile bazalwane usuvumele ukuphila lempilo engayisiyo. Amen. Lapho lothi solukhulile bese lukhitshwa khona whatever that was supposed to be nice kuba khona kodwa akusekho kuhle. Amen. Impilo isala isimoshakele, usala sulimele, usala sunamanxeba. Amen. Yebo usaphila, uNkulunkulu kulondile uyaphila. Kodwa ke usulento the scars that remind you of that thing. Amen. Asikapheleni bazalwane. Asiphaphameni. Amen. Asingavumeli ukulala buthongo bunje ukuthi sitha siyaze sithola ithuba lokuhlanyela ukhula. Asibe ngabazalwane abangabuthandiyo lobuthongo obuvumela ubani sitha singene empilweni zethu. Abazalwane balele ngitsho nasemini. Amen. Siyabuya isitha silengisa into sengathi kube lento ekhulekelayo mzalwane. USathane ulalele lapho ukhuluma abuye le phone call ayilengise emehlweni songathi yikho. Bazalwane uNkulunkulu uyasinikeza. I think ngihlala nje ke ngikhuluma ukuthi every time you talk, every time you decide, you know, there is that time, 2 seconds, 3 seconds, where we are allowed to think. Think before you talk. Think before you act. Ungakakhuluma kunabantu ophoqelelayo ukuthi mawukhulunywa lutho lawo uphendule instantly. Akuzinikeza isikhathi sokucabanga. Amen. Akuzinikeza isikhathi ngoba esikhathini bazalwane sithatha samukela izinto ngokuvuma nje ngamazwi. Kukanti there is power of life and death in our tongue. Bazalwane. Akunye sikwamkela nje libalele sithi asimeleli busuku kuphela. Abanye silele noma kusemini. Silele noma kusemini. Samkeliswa ukhula sibubona sokulobu bukhula lobo. Kodwa awuzinikeza isikhathi sokumbuza ubaba uNkulunkulu. Awuzinikeza isikhathi sokucabanga njengoSolomon. Uthi khona this God, how do I do this? uNkulunkulu always be there. Bazalwane uNkulunkulu kaJaphisi. Wamcela wambiza ngalelo thuba uyavela. Amen. Amen.
bazalwane lumhlaba esesiphila kiwo ukhohlakele izikhathi zokuqina usathane yasinanzelela lesi sikhathi sokuqina sesiya umhlaba siyobhujiswa bazalwane uJesu sezabuya and usathane uyakunanzelela lokho ngakho ufuna sihambe sibanenge esihogweni asiqapheleni bazalwane asivukeni asiphaphameni asivukeni bazalwane singalali ukulala noma ebusuku bazalwane umzalwane kavunyela ukulala ubusuku bonke uzuvuke usukleza impisi so phaphama layo ngo3 uthandaze haleluya phaphama noma i10 minutes awudingakala ukuthandaza nje ubusuku sona lesiyana isikhathi bazalwane kulezikhathi nezikhathi zokuthandaza sona lesiyana ngesokulwa mawuthe wavuka layo ngo3 kanti ukuthi usubambane labanye amaqhawe amabutho kaBabuNkulunkulu liyalwa liyadefenda isitha kade simile size sikhalale sithi kodwa wena ukwazi ukwenzakala lemkhathini haleluya Amen. haleluya bazalwane ma uthandaza something happens Amen. ukuza kwethu lapha ngijila ukuthi akusolise ukusuka umuntu ngiyageza ukuvuka khona khaya ekuseni abayemehlekile ukuvuka but wena wavuka so namhla isanda bathatha istep wathi siyageza uJehova bese eyibonile inhliziyo yakho Amen. wavela wakulungisela okungokwakho bazalwane uNkulunkulu kawadla amandla omuntu akawadla amandla omuntu ake sibheke ukuthi sibangaka emhlabeni billions and billions bazalwane billions and billions namhlanje nje isonto banengi bakhonza belaphana banengi bakhonza kodwa he is so almighty uyasazi sonke lenhliziyo zethu ezibona sonke andusenzela ngokunjalo amen haleluya Amen. Cela sibalele ku Romans 13 verse 11 Romans 13 verse 11 yendani lokho nathi ukuthi isikhathi sesifikile ngiso lesikhathi sekuthi nivuke ebuphongweni ngobe nyalo insinziso yethu seyisedude kunangalesa sikhathi lesakholwa ngaso kuthiwa isikhathi sokuvuka lesi mabe silokhe salele bazalana sivukeni insindiso iseduze kakhulu kula lapho sisindiswa kudala sisibamazi uNkulunkulu but now is the time to wake up hallelujah Amen. hallelujah cela umbalele ku Matthew 26 verse 40 lesibale ama verse okasele Matthew 26:40 wabuyela kubafundi bakhe wabakhanza balele wathi kuPetro beningeke yini nilinze kanye nami li-hour libe linye nje 1 Thessalonians 5 verse 6 to 7 Thessalonians 5 verse 6 to 7 ngakho ke asingalali njengalabanye kufanele silinze sizithe phela labo lalako balala ebusuku netidzakwa ebusuku amen hallelujah bazalwane singabalisa amavesi siwabalise manengi kodwa kusalayo kuthiwa sivukeni singalali njengalaba abanye amen njengomkristu vuka phaphama spiritually let your spiritual man be awake ngithe abanye silala noma semini yebo ngiyabe ngikhangele so but my spiritual man is fast asleep hallelujah ngilele ngikhangele but my spiritual man vele hayi can't discern anything akulamzwa ngedwa even conscious nje ukuthi lokhu ku wrong
ngiyahamba kodwa nje vele kuyahoqa phakathi kimi la bazalwane kuvela sokulukhulile solula kuvela ngemsebenzi haleluya kuvela ngezithelo sokuvunwa ke ke siyabona khona hawu kulelwe phela la nanti ukhula soluze lungaka haleluya but siyagqugquzelwa ukuthi asivukeni asingabi njengalabo basemhlabeni haleluya. Let us be spiritually awake. Let us ask for the spirit of discernment. Bazalwane lo mhlaba ngishilo ukuthi awusamhlanga. Ngisho noma ungumama, yazi lama 2K asadinga umama oleleyo. Walala nje umama lama 2K akuchaya 2 feet. Makazana laba bafana laba baphandle abasadinga umuntu oleleyo. Amen. Walala nje uyinkazana uyintombazana bakushiya nje bakulimazile. Inhliziyo ingithathaza. Ngitsho bafana lamankazana sekhona lawa. Yini selibalekela amankazana. Sebeligijimisa belikhombisa ngithi akusadinga ufana oleleyo. Walala ha. Yabuya ukhala lapho uthi mama bambambile. Ngokufana oleleyo. Haleluya. Lo mhlaba ukhohlakele la. Ngisho bomama abadala sebefuna abafana abancane. Walala ufana ubuthongo baba libhora lika Sathane. Lapha bakushiya khona bakushiya nje inthathazi. Shiya unamanxeba. Haleluya. Lo mhlaba esiphila kiyo bazalwane usufuna abantu abavukileyo abaphaphemayo spiritually. Abantu abakwazi ukubona ukuthi kusasa kuzayenzakalani ngempilo yabo. Abantu abayikhathalelayo lempilo. Abantu abakwazi ukumbuza baba uNkulunkulu ukuthi yiyo ke le indlela okumele sihambe ngayo. Ungaze ube ngathiwa uyakhaya ukuthi yiyo le. Thatha 2-3 steps ukuthi ngisasendleleni yini baba uNkulunkulu. Ngoba amagodi manengi, ama-traps manengi. Okunye sokukhanya sokungani yikho. Uhamba ukhohle kanti uSathane sebonile wafaka umjibini uthi uyathi ukubambe nxa ukubamba kushiya kukuhluzulile honestly uSathane ka ubamba kuchungela amaki lapha ubamba khona uchiya kuhluzulile. Bazalwane, let us be awake spiritually. Amen. Nasemsebenzini bazalwane kubi umuntu sengayitshontsha imali emizweni lapho nje uqotha umsebenzi wenu ungayinambithanga lesenti. Ngobulele. Bazalwane singamaKristu thina. NoJesu uyabuza abafundi bakuthi ngeke nilinde nami na. Okusho ukuthi sikudingakala ukuthi noma ingilozi zikhona uJesu ekhona uNkulunkulu ekhona. Lathi kuyadingakala ukuthi silinde naye. Siphaphame. Silinde naye. Singabe abazalwane siphonga bakhele sikubakhele singempilo ukuthi hayi God will provide, hayi God will see, God will this. Wena wenzeni lempilo bazalwane, we are going to sibuza sesifike ekhaya ezulwini. Ngakunikeza lokho, ngakunikeza impilo, na impilo le wenzani ngayo. You are so careless, we cannot even take care of your life. Yabona lenhliziyo yakho ithembele kuwe kuphela ubona uyigcina uyinakekele kahle. Le health yakho ithembele wena wedwa. Akulo omunye umuntu engathi uza kunakekela inhliziyo yakho ihealth yakho wena mawukhelesi ngayo. Mawuhamba uyilengisile nje ukuthi wonke umuntu athi tempt around with your heart. Bazalwane, let us be responsible and play our part as Christians. Amen. Let us be spiritually awake. Asivukeni. Akula mama ozakuthandazela. Akuzicelele la esikhathini kuba uNkulunkulu. Uthi awungikhombise baba kulo ikusasa lami linjani. Career bani omele ngithathe. Msebenzi bani ombekele wona. Uhamba uphapheme and ukwazi bazalwane what to expect. Noma sokulengiswa ifone call phambi kobuso bakhe abukwazi but ayisikho uNkulunkulu ajela khona lokho. Ayisikho engakuboniswayo. Ayisiyo le ndlela engayitshengiswayo. Okwami kwakungani kunje so not lokho. Amen. Amen. Bona ngale emnyameni they are so awake bazalwane
Liyakwazi ukuthi ama-satanist enganika i-assignment phezu kwempilo yakho. Benganika i-assignment uthi emlandeleleni. Umuntu uyakuzilelela engcwabeni 7 days. Engadli. Ngoba kuthiwa landelela unokulunga. Mawuchiya unokulunga uchiye senje so. But what if you fail to do that assignment? The punishment is great. But now we are so relaxed. It's as if we sibambelana labo kumele besihlasele. Siyabancedisa. Okunye la ngenkulumo. 1 minute ngiyakhuleka ngiyalwa ngikhuluma ngalokho and prosperous. There's no weapon fashioned against me that will prosper. Patient impilo so. Hayi impilo inzima. Hamuntu so kwathi ngithi asikwazi ukuthi sime ngapha. We are praying and then fight against our prayers. Sijoyine lelani ibandla elilwa lathi sibuye sililwise, we don't know. Bazalwane, let us ask spirit of discernment. Into esingayicela uNkulunkulu asinikeni sonke nje. Siphaphameni njengamaKristu. Sihlomeni izikhali zawomoya. We are going to be in control. Bazalwane, ngabe nje siyazi amandla esinawo muye namuye kule indawo. Lewathi uSathane umfana omncane. Mfana omncane kakhulu empilweni zethu. Small boy. Small boy. If only you knew the Christ that is in you. If only you knew the God that is by your side. If God is by my side, who can be against me? If only we knew the power that is in us, bazalwane. Besingeke sadlala ngalezi impilo uNkulunkulu asinika zona. Basingeke salala. Kathi why uSathane esisilandelela kangaka? He is after that thing that is in you. But thina sikuboni. Lo uNkulunkulu lo uthi umkhulu kanganani asikuboni. Yazi ngabe izihlahla ziyakhuluma so. Besizazibuza uthi tell me about your creator. Besizazibuza izihlahla ukuthi tell me about your creator. Ubuzeza uthi zona yazi nature imdumisa kanganani baba uNkulunkulu. Ngitsho lana leli dwala elinganalila mpilo. Belizakutshela ukuthi Jehova uthi noma ningasankhonzanga sengavusa amadwala. Angikhonze ukuthi uyathembile. Amen. Kuthi kulendumiso amadwala ahambisa kuba uNkulunkulu emthokozisayo. uNkulunkulu uyasigaja ngawo amadwala. Athi nina abantu noma ningasankhonzanga sengavusa mina amadwala angikhonze. Uyakwazi uNkulunkulu akukhonza namadwala. Bazalwane singeke sidlule ngamadwala. Thina senziwe ngayo umfanekiso kaBaba uNkulunkulu. Amen. Masingadlulwa inature. Masingadlulwa inature bazalwane. Ngakho namhlanje ngithi asiphaphamela sivukeni. Makade ubona lathi impilo yakho impilo yami yeSkristu lapho ungathi asilele ngani sisilophi. Into eqhakathekileyo bazalwane ayisiwo ukuthi uthi abantu bambona kanjani. Ungabi nendaba lomuntu. But oba nendaba lokuthi uBaba uNkulunkulu ungibona kanjani. How is your relationship with God today? What is your relationship with God? How is it? Ngubaba nomntwana yini? Ube songani strange. Asibuyele nendaweni yethu. In our first love, lapho sasindiswa samthanda uBaba uNkulunkulu, sibuya simsulwa singabantwana. Let us go back there. Asibuyeleni bazalwane. uNkulunkulu uyasithanda, uthando lwakhe lukhulu okumangalisa nje lona lodwa lwenele. Asibuyeleni kuBaba uNkulunkulu. Bengicela ukuthi sisaphetha lenkonzo yanamhlanje sithi go back to our first love. Let us just go back even before his presence. Mawuhambe nje wasuka endleleni yakhe. He is so merciful. Ya ukumlindile nje uyakwazi lenhliziyo yayibona. Linde wena ukuthi ukhulume. Ngoba kuthiwa kumele sikhulume ukuze izinto zibe activated. Asithuli, ungathula olanto enzakalayo. But that sound that you speak
izwakala emazulwini phambi kaSathane, phambi kwawonke umuntu. Wenza ukuthi uSathane bese bemthi keep quiet, hantsho yamuzwa ukuthi Yes. But mawuthule uyaziwa ngubani? Khuluma namhlanje uthi uNkulunkulu wami ngiyaphenduka phambi kwesihlalo sakho sobukhosi. Ngiyaxolisa ngihambile ngangakunaki ubukhulu bakho. Hambile ngalala endleleni. Ngavumela ukuthi intshela umntwana. Bese lento zethu eziphilayo bazalwane. Salala satshitshela saphiwa okufileyo. Ngivumile ukulala ngatshontshelwa kwami. Ngaphiwa ukaSathane so ungani ngumntwana but kufile. Okwambe kuphila. uNkulunkulu ngicela ungikhumbule namhlanje. Ngivuke unikeze spirit of discernment. Ngicela kanye le-wisdom. From today onwards, I will not speak and act without thinking or asking from you. I'll always inquire ukuthi moya ongcwele yikho yini? Moya ongcwele yikho yini? Athi yebo kumbe hayi. Xa kunguhayi okuyikho yikuphi? Uyawuthi uthi khangele emuva. Uthi yathi ubone nakuyani umthombo njengoHagayi noIshmayeli. Ungabuza uNkulunkulu uyakutshela ethi face ngoba okunye we are blinded singabantu. But uNkulunkulu utakho ukusisiza athi khangela eceleni kwakho nga. Khangela kumphumuzo uthwelele esandleni. Thatha khona kya. Hallelujah. Uyabe mphila umphumuzo ukuthi azonika wena. uNkulunkulu lapha ke akunakudla ukuthini athi khangela lapha. Uthi yaphakamisa amehlo ubone how. That's an opportunity. Amen. Amen. That's our portion bazalwane. Asicela into ezingasizo zethu. We are claiming what is ours. Impilo mele siphile elokuphuphuma. Makuthiwa a life that is abundant. With abundance, you are able to plan ukuthi ngizayenza so because very things are abundant. Lokhu uzawuhambisa kubani, lokhu uzawuhambisa kubani, lokhu uzakwenza so ngizathi ngithi because ukhayela izinto nje zikhona in abundance. Yes. Amen. Amen. Singaphakama bazalwane.